قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. گوشت صالح علیہ السلام کہ اے منی قوم من بگوشت گوں کہ اگر من چوتی پروردگار نے مگر روشنائی دلیل ثابتا و آیا من چوتی رحمتا بخشات وڑکائنت کہ منی کومکا کانت اللہ مقابلہ آگا من ای نافرمانی کت نشم گیش نکنت منا بید نقصان دیے گا چبینہا مراد ہما ایمان و یقین کہ چھ صحیح و سلامتیں دلیل حاصل بتگ اوچا رحمتا مراد نبی بیگیں بزا اگا من توحید یالا کت و شمر اندہ کب تنگ شما بید نقصان دیے گا منا دیگه ہج فائدہ نہ دیت